svugde gde odemo i odsviramo Jovana Jovanka. Svi ovako stanu. I dolazimo u Podgoricu, stoji veliki plakat, piše Đevojke iz snova. Kaže Nataša, a sad nešto od Lepe Brene. A mi ovako. Nije, šta? Последните 15 години имам привилегија да ги интервјуирам некои од најинтересните и најдокажани луѓе од Македонија и регионот. Учев многу од овие разговори. И добивав инспирација за сопствениот професионален пат. Со мојата работа надвор од 1 на 1 и со многуте лични и бизнис релации и пријателства низ годините. Оваа сезона се радувам што ќе одам уште подлабоко во личноста на моите гости. Сакам да дознам што ги вади од такт, што ги води низ животот и што научиле низ него. Ова е 1 на 1. Добре дојдовте во сезона 15. Добро дојдовте, нова епизода од 1 на 1 сезона 15. Публико ви благодарам. Имаме одлични гости, а претходно навистина големо благодарам до сите вас што сте тука и воедно благодарам и за огромниот број на публика која цело време се пријавува. Мене ми е особена чест и драго еве што 15-та година и оваа година сме единствена македонска емисија со публика и морам едно извини да упатам до сите оние кои што не успеваат да дојдат во студио, бидејќи навистина бројот на пријавени е секогаш огромен. Ограничени сме со простор, но знам дека се трудиме да имаме секогаш нови лица. Еве, например, тука кој бил на претходно снимање? Никој. Сите вас вие прво, така? Ете така, баш доказ. Одлично. Така да продолжете да се пријавувате и навистина се надевам дека следен пат ќе се видиме заедно тука во студиото. Денеска имаме специјална емисија, навистина ми е особена чест, што по прв пат во овие 15 години тука се Д Фрајле. Браво, браво. Ајде заедно Д Фрајле. Изволте, повелете. Ете, така се сместивме. Мене ми ова нова столче, да ви кажам. Обично седам на тие, така. Микрофончето е за пеење. Така, окей, тие се само за пеење. Кога ќе сакаш? Окей, ја така, овде провери имам, вака, добро ти е? То ќе ја, да. Па добро, мало ćemo овако, али тоа е тоа. Сега сакала некила, ќе мораш да свириш и да пееш. Тоа е тоа. Како се чувствувате? Добро. Добро е? Да. Одлично. Одлично, тоа ми се допаѓа. Значи, Фрајле има мини турнеја, може баш да кажеме мини турнеја низ Македонија. И тоа, ајде да! Мини турнеја низ Македонија и тоа 13 март Битола, 15 и 16 март Скопје и 17 март Струмица. И биće još gradova koje ćemo najaviti. Ете така, како политичари. A još ovo! А ке има уште? Ušte. Сте возбудени за ова? Ова е можеби најдолго представување ваше онака од едно одење во Македонија? Baš kao da za redom su koncerti. Pa mislim dobro, jeste, u principu da. Mislim, posebno sa ovakvom pričom koja je sad sa albumom novim i sa svim. Imali smo nekako ono kao koncerte dođemo i tako, ali ovo je nekako u ovom paketu novog albuma, da. А да речеме, на што се радувате кога ќе дојдете во Македонија? Од аспект кога ќе чуете, еве, одиме во Македонија, се договоривме, имаме настави, на што прво онака му се радувате? Што ви е За ljude. Публиката? Da, uvek baš se radujemo, stvarno iskreno, kao svim koncertima u Makedoniji. Publika je ovde divna, predivna, ljudi su toliko srčani, toliko jeste. I ja volim da kažem, stvarno puno putujemo i stvarno idemo svuda, ali vi imate jedno sunce u očima, imate jednu divnu dušu i to stvarno treba čuvati. Благодарам. Ja moram posebno da kažem, ja sam uvek kad vidim Makedonija da mi je u rasporedu da dolazimo, ja sam na dijeti.
Zašto? Zato što kad dođem uvek doručak, užina, ručak, užina, večer, ajde frajle da pojedete, ajde. Da. Jako ste dobri domaćini. А и вчера баш бевме заедно, нели, во ресторан и ги коментиравме порциите, ги коментиравме. И тоа I ovde onako dođeš, ne, ali stvarno, i ovde nekako posebna dimenzija ovde kod vas, zaista. Mi svugde negde idemo i tako, ali vi ste ovde u nekom svom svetu, kao da uđeš u neku petu dimenziju gde su ljudi topli, gde su nekako neposredni, nasmeni, svi su tako mekani, nekako ste baš onako meki, predivno je to. Браво, убави зборови, благодариме. Мене чисто ме интересира, бидејќи искрен ќе бидам, ние таков печаток имаме и за Војводина. Знаеш, не дека баш ја перцепираме како некоја ладна или не знам што многу северно таму, него истиот впечаток го имаме. Па сега можеме да направиме пример паралела. Војводина и Македонија, нашиот предел тука, има некои сличности, ве подсетува? Има та Така? Значи не е грешка, I добро. po hrani i kod nas se dobro jede. Samo kod nas ima više I vina. slanine, a kod vas dobro, povrća. Малце пона салатка. Vina, muzike i Blagost, duša. vi ste malo vatreni, Vojvodin se rekao pa polako, sve na te dane. A ovde je kod vas malo ipak temperamentniji. Прифаќам. Од македонските песни, ја знам дека и пеете и на настапите ги имате македонски песни кои што ги пеете. Која ви е на било која од сите три, значи поединечно, која ви е баш онака посебно драга? Македонска. Pa ne znam, mi smo evo u repertoaru uvrstile gde god stvarno da sviramo, otpevamo Jovana Jovanke. Така? I uvek ispričamo priču o Makedoniji. Ja moram samo se nadovežem na ovu njenu priču Slobodno. vezano za svugde gde odemo i odsviramo Jovana Jovanke, znači od Slovenije, Bosne, Srbije, Hrvatske, Crne Gore. Kada čuju Jovana Jovanke, svi ovako stanu, kao da ih je onako, potpuno su u šoku, svi slušaju, jer to je nešto što je ipak tradicionalna muzika i ja mislim da vi imate najlepšu muziku, što se Balkana tiče, stvarno nekako najpotpuniju, veselu i za nas prijemčljivu, jer mi smo u troglasu, imate takvu harmoniju i ljudi stvarno reaguju na to kao da je, ne znam, onako, kao da nam je to pisano za nas. Но и мора да го поздравиме и Владко Стефановски и Лепи Сол. Мислам дека во голема мера тоа што Јовано Јованке, нели, она што е години од како е направена. И Тоша секако и така на тоа. А кога сме веќе като, може ли да ја чуеме на кратко, а? Јовано Јованке, сакаме, ајде. Da, kad smo se hvalile, Па сега, нели? Ajde. Кај да одиме да пееме, сите се у шок, ајде да видиме. Ajde. Како? Може. И публиката ќе се вклучи, мислам дека сите... Nema, svi pevamo, ali Sad može. jedino što mi je neko od tehničara uzeo trzalicu. Чекај да видиме. Чекај да видиме. Da li imaš ti? Замисли. A ti si tehničar. Se na gore gleda, kraj Vardarom sediš, mori belo platno beliš, belo platno beliš, dušo se na gore gledaš. Браво! Многу добро. Ајде да се запознаеме, бидејќи немаме потреба да се представуваме тука пред публиката. Ова се, мислам дека и веќе доволно се гледа ваши фанови, но за некој што можеби прв пат се среќава со Фрајле, што можеме да кажеме? Две сестри, Јелена, Невена плюс Наташа,
Sestra. Jednako sestra. Dobro, da, така е, сестра, посвоена сестра, да речеме. Сите имате завршено училиште што нема врска со музика, така? Да. Факултетите ви се сосема нешто друго. Што се? Francuski. Добро. Psihologija. Интересно. Ekologija, zaštita životne sredine. Imamo ministarstvo. Što ti tek na to? Od kada do je? Pa to je moja druga ljubav. Ja jako sam voljela biologiju i naravno i književnost. I onda posle kad sam se opredelila, to je na biologiji bio smer. To je moja druga ljubav i laboratorija, terenski rad, to životinja, biljke. Međutim, muzika me odnela u drugom pravcu, ali nikad nije kasno da se spoji. Što da se to ne spoji? Priroda i društvo. A se gleda, da rečеме, ова што сте учеле во динамиката на бендот? Пример, си психолог во бендот? O, da. Pa da, kao što Jece kaže, psihologija je moja ljubav, međutim, muzika je moja prva ljubav. I to je najveća ljubav i uvek smo se mi bavile muzikom i na fakultetu uvek su znali, jao, eno one sa gitarom. Dobro, da. Tako da, ali da, recimo postoji pravac muzikoterapija. Malko Jung i Freud, malko gitarče. Da, malo gitara, I nama seanse. I to besplatni? I mogu da kažem da muzika leči. Definitivno. Da, mislim дека ќе се сложиме сите. А како почнувате сега индивидуално, можеме нели да зборуваме околу тоа, но како се запознавате пред музиката, бидејќи се знаете и пред Фрајле, така? Сте биле другарки. Da, znale smo se u stvari, Nevena i Jelena su imale svoj band, zvale su se Big Sisters. Big Sisters? Big Sisters, da. Bile su malo buckastije, tako? Bile smo krupnije. Da, ja sam imala svoj band Starlight i mi smo svirale po novosadskim klubovima. I znale smo se sa muzičke scene. I onda je u tom periodu nekako bilo, valjda to i normalno, dosta je bilo tih klubskih svirki po Novom Sadu i Beogradu i naravno da nam je bio cilj da što više imamo nastupa i tako, naravno dok smo studirale i to. I onda smo mi jedni drugima, ako ne mogu ja neki nastup, onda preporučim, mogu ove dve, ajde, vamo, namo, i išli smo jedni drugima na nastupe, ali nismo se ovako kao družile pre Frajli. Ali moram jednu stvar da kažem, kad smo se spojile, rekao, Nevena je bila nekako najtvrđa po pitanju toga što se tiče ženskog benda. Nju je trebalo omekšati da oformimo ženski bend. A psiholog videla je šta je čekala. Videla je ona. A dobro, во вашето детство, пример, не знам, родителите слушаа многу музика, мора да има некој корен тоа. Има. Како не, да. Така? Како беше, пример, кај вас дома се пееше? Pa tata je imao bend u mladosti, on je svirao gitaru i pevao, zvali su se Vrišteći paukovi. To je bilo. Tipičan rock band. To je bilo, da. Mama kao prosvetni radnik, vaspitačica, svirala harmoniku. I kod nas u kući se pevalo, mi smo tako odrasle, mi smo pre propevale pa onda progovorile. To je bilo normalan način izražavanja. I imamo i treću sestru koja je profesor klavira. Kod nas je to potpuno normalno. A со што се растеше? Тато што слушаше дома? Pa, uglavnom se slušala rock muzika, slušao se puno Elvis Presley, slušao se Đorđe Balašević, slušala se recimo neka ciganska muzika. Ne može verovatno u Vojvodini, tako? Da, puno se sviralo i negde smo mi, gitara je naravno stala, ja sam gledala kako tata svira i onda uvek sam ja htela da uzmem tu gitaru, nešto da zasviram. Kad sam napunila možda jedno 13 godina, rekla sam tata nauči me par nekih akorda. Nismo imali mogućnost recimo da idemo u muzičku školu, mi nismo završile muzičku školu i sve što radimo po sluhu. Znači mi komponujemo, pišemo, skidamo pesme i sve to radimo tako što to čujemo i to osjećamo. Може и за нијанса е по-чисто, некако по-искрено тоа. Од аспект кога одиш по книга и си учен на некој шаблон на како се прави музика или како се пишуваат, нотите се склапат, веројатно и малку си укалапен без да сакаш. А кога си вака free range. Ja mislim da je okej. Ja sam uvek za školu, ali naravno kakav je profesor. Da.
Znači kakve imate uzore i ako su to neki ljudi koji zaista vole taj posao da rade, onda mogu da vam ugrade i ljubav. Jer ja sam, na primjer, ja sam u Novom Sadu odrasla i sve, ja sam upisala muzičku školu s 7 godina, ali zaista mi je bilo jako traumatično, nije mi se uopšte dopadao taj neki sistem, iako su bili strogi profesori, ali ti si klinac, šta ti znaš? I onda taj neki sistem, pa ne ide svako od nas sada, ne znam, u Rusiju na takmičenje. Ali u suštini ja mislim da talenat i ta ljubav uvek pobedi. Ona u vama tinja. Pa nema veze da li imate školu ili nemate školu. Vi ćete se usput školovati, nešto ćete raditi, što smo posle mi na radionice, pa ovo pa ono. Pa kopat ćete po tom talentu i to će vas voditi i neće vam dati to mira. Ja mislim da onaj ko je predodređen to da radi, uvek nađe put. To je mnogo dobra порака isto. Ako neko čувствува ljubav za nešto, ne mora da je muzika, ne što je. Ja bih samo da kažem, ja sam sa 7 godina izgubila sluh potpuno na levom uhu, imala sam zavuške. 7 godina? Sa 7 godina i pre jedno 6-7 godina i na drugo uho počelo da pada. Evo imam slušni aparatić, ne znam jel ga vidite ovde. I bavim se muzikom. Šta to znači? Bavim se odavde i odavde. Jer vama, ja ne mogu ni da izgovorim hendikep, jer to je jako teška reč. Ja se ne osjećam da sam ja zakinuta za nešto. Ja sam našla slušni aparatić kao neko rešenje, ali hoću da kažem ljudima, ako vi želite nešto da radite, bilo šta, to je želja, vi ćete naći načina za to. I definitivno ništa ne treba da vas sprečava. Jer 30% nije malo. Zašto mi tražimo sad mora nešto da bude 100%. Radite sa onim šta imate i kako imate, napravit ćete vi to. Samo ako želite. I mi se tako vodimo time. Sve 3. I mislim da zbog toga ta vatra i ta muzika naša ide toliko daleko, jer ako nema, napravit ćemo. Okay. Секоја чест. Дај ми рака. Хвала ти. Емисијата може тука да ја запреме. И сите ќе отидат со прекрасна порака. Нема што да се додаде. Навистина нема што да се додаде. Daj mi ih na telefon, ja uzem telefon. Kažu ovako, jer mora preko rodbine. Ljudi, ali zaustavlja se muzika. I sada djevojke iz toga. Da nemamo sestru. Добро. Супер. Се е подготвено. После 15 години знаеме како се снима емисија и знаеме дека не е само да изгледаш добро, туку треба и да се чувствуваш добро кога ја водиш. За силата што ми треба во секоја епизода. Ова е тоа. Ние сме одличен пар. Кога болката ќе настапи, Блокмакс Дуо е тука за нас. Блокмакс Дуо – ефикасен при главоболка, забоболка, мигренозна болка, болка во грбот, ревматска и мускулна болка, болка при помали артритични состојби, ублажување на симптомите на настинка и грип. Двојно дејство до целта со Блокмакс Дуо од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, обратете се кај вашиот лекар или фармацевт. Ти знаеш што е добро за тебе и затоа одлучи. Од понеделник ќе го исправуваш грбот на секој половина час. Да, како не? Но има една добра работа што можеш лесно да ја правиш секој ден. Баланс, секој ден потребен. Одберете го својот пакет и осигурете го домот. Триглав осигурување. Со секој чекор што го правиме, ги изложуваме на светот и им помагаме да изградат издржливост. Од таа причина, инспирирани од 50 години истражување на мајчиното млеко, Аптамил Про Нутра 3 содржи витамини С и Д за поддршка на имунолошкиот систем на вашето бебе и нутри влакна. Аптамил Про Нутра млеко за мало дете. Ваш живот, наша наука. Golden Art наградна игра. Купи дом, освој стан. Од 24 јуни со купување на недвижност од Golden Art си обезбедуваш учество во среќната лотарија за нов стан во прекрасниот Каредо комплекс во општина Карпош. Уникатната можност трае до 23 јуни. Промени го животот на многу подобро. Купи дом, освој стан. 18 години Golden Art. Од
Избери го твојот Hisense телевизор. Истражи ги 4K, QLED, ULED, mini-LED технологиите и почувствувај возбуда во секој кадар. Hisense, официјален партнер на UEFA Euro 2024. Дозволи да те понесе. Златен даб. Секој има избор. Не прави снуз. Стекни уште една добра навика. Штеди инвестирај со ВФОП Фонд Менеджмент. По повод месецот на љубовта, од 1 до 29 февруари, промотивни цени на третмани за биоревитализација на кожа во ординација доктор Анчевски. 20% попуст на мезотераписки коктели од хиалуронска киселина, аминокиселини и пептиди. Вратете го сјајот на вашата кожа. Јавете се и закажете термин 02 321 6608. Ти знаеш што е добро за тебе и затоа одлучи од понеделник ќе вежбаш секое утро. Да, како не? Но има една добра работа што можеш лесно да ја правиш секој ден. Баланс, секој ден потребен. Ние сме одличен пар. Кога болката ќе настапи, Блокмакс Дуо е тука за нас. Блокмакс Дуо е ефикасен при главоболка, забоболка, мигренозна болка, болка во грбот, ревматска и мускулна болка, болка при помали артритични состојби, ублажување на симптомите на настинка и грип. Двојно дејство до целта со Блокмакс Дуо од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, обратете се кај вашиот лекар или фармацевт. А сега пораки од нашите партнери. Имуночајот на Good Nature представува микс од грижливо одбрани билки во комбинација со цинк за дневна подршка на вашиот имунолошки систем. Цинкот е моќен минерал, чие присуство во вашиот организам е неопходно за секојдневно нормално функционирање. Тој го поддржува имунолошкиот систем, ги заштитува клетките од оксидативен стрес, кажав доволно. Со една шолја чај ќе внесете 15% од препорачаното дневно внесување на цинк. Lenovo Legion Slim 5 е врвен лаптоп за игри, го сакаат најприбегливите геймери. Inet е овластениот дистрибутер и сервис за Lenovo. Ако сакате топ гейминг искуство, најдете најдобра понуда за вас веднаш кај Inet на inet.mk. А во кујната потребен ви е еден апарат за готвење, горење рерната. Имаат функции одмрзнување на храна, печење на пица на 300 степени, печење на пареа за совршена кора, на домашно лепче подобро од најдобрата пекара. Ако на сето ова додадеме дека имаат капацитет до 77 литри и дигитално управување, бидете сигурни дека ќе уживате во готвењето. Сите модели на рерни може да ги погледнете во продажната мрежа на Горење или на mk.gorenje.com. Ајде сега вака, Наташа, пред да станеш фрајла, имаш многу интересна кариера со многу настапи на секаде низ светот. Ај малку раскажи ни за тоа. Што беше тоа? Дел од бенд? Јас сум доста онако, мислим, по природи сам авантуриста. Да кажем, јас така би се окарактеризирала. Да, па волим да, ствари сам отворена за нове ствари, занима ме увек неке нове ствари, промене и тако. Волим kada се ствари, kad просто даш sebi priliku da malo i vidiš, pročniš vidike. I pre Frajli bila sam dosta mlada, pa sam putovala i tako i sa svojim bendom. Jednim bendom, drugim bendom sam pravila razne neke kombinacije, putovala sam, imala sam nastupala. Секогаш беше вокал?
Da. I uvek glaven vokal. Tako je. I onda bih uvek, na primjer, radila sam te sad što kao po brodovima, radila sam u Egiptu, imala sam tamo ugovor, pa sam bila na Santoriniju, pa sam bila, ne znam, u Grčkoj sam bila još na nekim mestima, pa sam bila u Francuskoj. Na raznim nekim mestima sam tako kao dosta pevala tu stranu muziku, svetske hitove i to je bilo interesantno nekako. A zašto sonуваше во тоа време? Знаеш, имаше сон да станеш, не знам, соло кариера да имаш нещо. Pa da, imala sam san kao samo da pevam. Nekako je to meni bilo što više da pevam, da nastupam. Jer ja volim ljude, i volim i publiku, volim da su mi ljudi tu blizu, volim da to podelim sa drugima. A dobиваше понуди некакви за соработки или да влезеш во некој бенд, бидејќи на брод, да речеме. Тоа е многу интернационална публика, таму од цел свет доаѓаат и те гледаат. И сега ти пееш, нели, странски кавер хитови и слично. Гарант ти се случило некој да дојде, леле, како пееш, ајде да те земам во Италија, не знам, или во... Pa jeste, bilo je nekih takvih stvari, ali nekako, mislim, evo, sad ću vam reći iz prve ruke. Не ти беше онакак да те заголицка, да речеш... Jeste, ali suština je što vi iz te pozicije, iz svoje zemlje, u svojoj zemlji, ako napravite karijeru, vi ćete napraviti bilo gde. I, znači, suštinski, sve te stvari koje se rade po inostranstvu, po tim brodovima, vi vrlo retko možete da napravite neku autorsku karijeru. Znači, to se sve svodi, evo to što smo možda mi pričali sinoć, za te neke šoue, gde su takmičenje ovo ono. Znači, jako je važno da znate šta hoćete. Ako hoćete da radite takvu vrstu entertainmenta, to je sjajno, ali morate da znate da vas to vodi u nekom drugom smeru. Ja sam znala, meni su nudili u Grčkoj, šta ja znam, razne neke stvari. Ali bih ja onda to radila isto, znači radimo mi kavere, ali autorska muzika je nešto što ipak treba svaki umetnik da ostavi za sebe. I to на својом јазику, ја мислам. Се согласувам, но ајде вака ќе рипнеме сега еден период. Вие имавте исто период каде што свиревте такви кавери. Да. Нели, пред да бидат фрајле. Da. Dream Girls. Како бевте, како се викавте? Pa da, mi smo te 2009. godine, kada smo se tako skupile i otišle, dali smo sebi jedno radni naziv da bi otišle, dobili smo ponudu da imamo nastupe u Crnoj Gori. Dobro. I bilo je, super, idemo, skupile smo se, rekli su nas, zvali su nas, kaže, pa kako da vas tamo najavimo? I mi kažemo onako, pa Dream Girls. Nek bude. I kažu oni, jeste sigurni? Mi kažemo sigurne. I dolazimo u Podgoricu, stoji veliki plakat, piše Đevojke iz snova. Opa! Ne daj Bože da je neko na Google ukucao Đevojke iz snova. To je presudilo da menjamo ime. Sigurno nismo mi. Te Đevojke iz snova... Кој се изнервира најмногу? Ja se jako zanimljiva, ali znate šta, bila je velika muška publika to veče u klubu. Oni su zahtjevali Đevojke iz snova. I jaz bi otišao na Đevojke iz snova, što ti? Verujem i da su googlali. Da, mi došle obučene skroz sa gitarom. Đevojke iz realnosti. Da. I nakon toga smo promenile ime u Frajer. Ке продолжиме за ова, но сакам да се навратам на Наташа ова што го збореше. Дали може музичар кога ќе почувствува успех со тие кавери, да си рече, па ова не е така лош живот, има хонорари, има паричка. А много е мања одговорност. Нели? Много е мања одговорност. Имавте вие таков момент каде што зборевте, шоке ни е да пробаме авторски, тешко е, никој не знае, скапо е. Nismo se mi mnogo pitali, mi smo samo otišli u našem pravcu, kako smo htjeli da idemo. Kako kažem, mi smo i dalje, naravno da smo mi poznate po tome da mi radimo divne obrade, kao što smo sad pričali iz neke tradicionalne muzike, ali ono što ljudi najviše vole, ja mislim da vole našu muziku. Ќе се вратиме на овој момент. Ајде да чуеме некој кавер од тоа време. Ајде. Од времето на брод. Ali svirale su i Đevojke iz snova. Đevojke iz snova. Ajmo. Molim vas jedan veliki aplauz. Ova večeras 5 Turner, jedna plava, jedna crvena. I call you when I need you, when the heart's on fire. Ooh, then come to me wild and wild. Ooh, you can
come to me. Give me everything that I need. Give me lifetime promises in a world of dreams. Speak a language of love like you know what it means. It can't be wrong. Take my heart and make it stronger now. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I've ever met. I'm stuck on your heart. I heard every word you say. You tear us apart, baby. Baby, I would rather be dead. In your heart, I see the stars every night and every day. In your eyes, I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be in a better place. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. I'm stuck on your heart. I heard every word you say. You tear us apart. No, baby, no. Baby, I would rather be dead. You're the best. You are the best. You are the best. The Fraile! Hvala. Ili Dream Girls, kako сакате. Djevojke. Толку за девојке и снова, ајде за Фрајле. Како доаѓа до настанувањето на Фрајле? Кој ја дава идејата прво да се соберете трите? Како доаѓа? Дали пример сестрите си беа секако, односно четирите, нели? Како дојде до тоа? Кој прв му текна, ајде баш ние четири? Pa to se desilo. Како? U stvari, bilo je nešto, jedna od nas se zaljubila u nekog frajera u Crnoj Gori. Evo sad ćemo da kažemo istinu. Znači jedna se... Ajde, dobro je sad. Da, ajde, realno, jedna se zaljubila u nekog frajera u Crnoj Gori. Dobro. Nećemo kasti U Crnogorca tada, a jedna je sada. Kako god okreneš. U svakom slučaju, bilo je nas, trebalo nas 6 da ide. 6? Nas 6 cure trebalo da ide. Međutim, 2 su otpale. Tako, i mi smo imali kao plan, eto imat ćemo nekoliko svirki, idemo kao, ne znam ni same uopšte, ja ni ne znam kako smo mi uopšte otišli, isto tako se skupile. Autobusom smo otišli. Znači nije bio plan nikakve... Otišli smo autobusom. Jelena je spakovala, i tegove. Jelena je spakovala za 7 dana tih ovoliki kofer. Preko okeanski. Znači, kofer je bio kao garsonjera. Tako. Ali ona cijel život cijel život stavila u kofer. Išle smo autobusom. Nosila si tegove. Pratili nas roditelji. Da. Roditelji nas pratili, nismo imali ništa para. I bila je tada velika kriza, mi smo još uvek bili studenti. Ljudi moji, ajde da imamo svirke neke, da zaradimo neke pare. Kad smo mi to sračunale, mi smo došle švorcom, smo sve pare potrošile. Ali u svakom slučaju, mi smo tada bili studenti, trebalo je još nastupa da nas zovu i onda smo mi odlučili u ovoj formi, možda ćemo mi i zaraditi nešto, stvarno je bila frka, ali ta energija kad smo mi sele da zasviramo i zapevamo, ovako je nešto počelo da kruži. Kako izgledaš ti prvite nastupi? Prvi nastup, evo da vam kažem, znači svirale smo ovako, WC je ovde bio, ko prođe u WC, meni udara gitaru. Ja sviram ovako, ovaj do WC, ja ovako, ovaj do WC, ja ovako. To je istina. Istina. Mali kafić. I sad mali kafić sviramo ispred jedno, znači mi smo svako veče svirali, ja mislim jedno 7 dana. Prvi dan
Onako, bilo je možda 10. A tako beše dogovorot za sekoj dен? Bilo je tako dogovor. Dođu ovi Crnogorci, jel može ova pesma da te ja pitam, onako ti naravno. Ali šta je bilo fascinantno? Prvi dan kada smo mi došle kao djevojke iz snova, bilo je možda jedno 10-20 ljudi. Onda drugi dan 40. Onda sljedeći dan, 7. dan, kad je kao naš angažman tamo kao završen, u lokal se više nije moglo ući. Jer odjednom, to je bio jedan kafić u Budvi. Dobro. To je toliko bilo ljudi, gde je sad nastao totalni haos. To je bila divna atmosfera, jer to što Jelena kaže, kada smo mi sele i zasvirale prvu pesmu zajedno, mi jesmo imali kod kuće probe i to, ali odjednom mi smo ovako udahnule i shvatile smo da je nastala neka magija. To radi. Da kao nešto se sad tu dešava. Mi nismo, odjednom se stvorila neka stvarno nevjerovatna magija. Mi odlazimo, vraćamo se u Novi Sad. Meni zvoni posle par dana telefon. Kaže, pita me jedan Novosađanin koji se tada bavio organizacijom nastupa i svega. Kaže, Nevena, samo isto Crnogorac, Nevena, da te pitam, mi smo čuli, zvao me je iz Budvu i Podgorica, Nikšić, zovu me drugari, jedan ženski bend, napravio haos u Crnu Goru, daj mi nađi broj telefona da opet dođe. Koji se ti je? Ja kažem, ajde, ja ću se raspiti da vidim koje su. Ali ona stvarno nije znao, ne mislila bend, znaš, bend. Ja nazovem cure. A ti znači ne zna da se napraviš frajerka, nego ti seriozno ќе ти го најдам бендот kao? Ne, kao ženski, ja sam mislila jedna svira bubnjeve, jedna svira bas, kao ženski neki bend. Ti dori ljubomoriš, vikаш, vidi be, neko. Ja kažem, ja nazovem, kažem, cure, koje imaju neke, kaže, ženski bend. Rasturi. Kaže, Rasturile Crnogor, kaže, one meni, pa to smo mi. Normalno, to smo mi. Kaže, si ti normalno. To smo mi, Rasturile. Bravo. Publika je želela nas opet. I publika je sve učinila da mi ostanemo zajedno kao i dan. Što беше сет листава? Се беше кавери, пример, што свиревте, што пеете? Да, ми smo svirali što smo znali. I čekaj сега, тоа како изгледа? Spojile smo, znači, bukvalno, tad smo, naravno, tad se sviralo, oni su svirali gitaru, njih dve su svirale neke, i na srpskom jeziku i one razne neke stvari koje su tad bile popularne, ja isto. I onda smo mi tako to spojili, ovako pisali u jednu svesku. Koja šta peva, gde, kad, da se zapamti, neki kao višeglas. Pa dobro, nema ni толкаво искуство се уште. А треба да настапиш колку? 2 сата, 3 сата? A onda smo imali neki kao, mi smo stvarno pričali smo ti sinoć kako šta smo sve radile, ali to je sve bilo naravno, kako da kažemo, jeste na tom nivou profesionalno, naravno. To je sa vremenom preraslo u mnogo ozbiljniju muzičku priču kad smo krenule malo više da se posvetimo tome. Više nas ne udaraju u WC. Da. To je bilo... Dobro, imalo и момент кај што овој Тефтеров жртва бил и паднал каде што не можел да се земе, а вие среде, може тоа да го раскажеме? Pa bilo je. Imali smo isto u Podgorici nastup, međutim nastupale smo u istom nivou kao publika, nije bilo nikakva bina. Aha, nema scena, nema ništa. I oni su naravno, sad već smo mi tamo već pravile nastupe i mi dolazimo na nastup, međutim mi fizički ne možemo da uđemo u klub koliko ima ljudi. I kaže sada čovjek koji drži klub, devojke, vi morate odmah sad na barske stolice i čim sednete, krećete. Ne možete nikakav backstage, ništa. Znači direkt dolazite i svirate. I mi kažemo, dobro, mi smo ovako stajale, kao sad ovdje je zid, a iza je bio pijanino. Dobro, kao klavir. I kao klavir uza zid. I tu je bila ta, što kaže Nataša, jedna čuvena crvena debela sveska. Sa tekstovima. To je Biblija, sve je tamo. Akordi, Biblija. Sa tekstovima, jer mi nismo svi sve znale, nego ja malo pogledam u svesku akorde, pa malo tekstova, pa i to je tako, kako da kažem, ne možeš sad znati sad. Normalno. Nego naravno. I sad mi smo sele i sad DJ, dame i gospodo, jedan spektakl. I dok on to večera, djevojke i snova, zava. A Nataša se okreće da uzme sad tu da uzme kao neki mikrofon. I kako je to pomela ta crvena sveska ispod klavira. Pozadi zapadne. Dobro. Nema. To je klavir, ne se mrda. Možeš da zamisliš, mi ništa ne znam. I sad Jelena i Jeca meni šapće,
nemamo svesku. Ljudi, ali zaustavlja se muzika. I sada djevojke iz toga. Nemamo svesku. Ovako. Šta? Nema sveske. Mi smo, znači, svirale, vadile iz malog mozga. Sve one posle neke pesme koje su bile štosne. I kao, znaš, da nalaziš to sada... Sve, kolačićeno, idemo sve. I onda kažemo, ako je li ima da je nekom rođendan, onda neko digne ruku. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan, rođendan. I tako 2 sata. Ja. I tako 2 sata. Da. Tu žurku su prepričavali posle i mi smo, evo, i mi stalno prepričavamo. To je bila jedna od najboljih žurki tada, jer smo svirali. Onda kaže Nataša, a sad nešto od Lepe Brene. A mi ovako. Nije, šta? Kaže Nataša, sve do kraja sveta, daleki planeta, da tamo si išla ja. Mi koreografiju, ako ne znaš tekst, ako ne znaš točno. Onda vi. A sad vi. I gitara zapira sve je toliko. A ja dignem gitaru. Uvek ide koreografija, uvek to može da prođe. E pa, kako vika ona поговорка, на маката се познаваат јунаците, на мака се познаваат. Mi smo, ja kažem, mi smo mačke, kako da kažem. Mi smo žena sve spremne. Mi smo žena sve spremne. Odlična priča. Pa, dešavaju se svakakve situacije. Nekad ne radi mikrofon, nekad svašta se desi, ali najvažnije je snalaženje. I da ispadne kao da smo mi to baš tako. Ali ja mislim da je jako važno to i mislim da to ljudi nekako prepoznaju. Znači, ako si u nekoj muci kažeš ljudima, zašta, ne radi mi mikrofon, ajmo sad isključujemo sve, idemo svi sad da pevamo a kapela. I kad si spontan i tako nekako, potpuno to ljudi prihvate jer se te stvari dešavaju. Bilo nam nestalo struje. Lik koji je tamo točio pivo i pekao pljeskavicu, pošto je to bio veliki festival, on se priključio na binsku struju i samo ima da ispeče jednu pljeskavicu. Samo da on ispeče i naša saradnica Jovanka ovako uzela kablu da prati gdje je to. Ovo je peče. Jesi ti normalan, a on ne konta šta je uradio. I brže vrate struju mi. Odjednom, mada publika nam je pomogla da ljudi moji, znate vi šta znači 1 minut na bini? To je pola sata ovako. Šta da radiš 1 minut? Publika je pevala, pljeskavice ispečene, mi smo pesmu otpevali i sve je bilo super. Super. Dešava se. Сега, спомнавме баш преска, како стига до првите песни. Значи, ти како рече, ние бевме сигурни дека ќе стигнеме до кого? До кога? До кој продуцент? Аха, до Војслав Аралице. Така, значи вие неискусни, немате вие песна, не сте се уште нели со никој не ве знае, нити кој сте, нити што сте. И како му се обраќате? Мислам, го барате рандом на телефон? Vojislav Aralica je tada, znači, veliki producent koji je radio svojevremeno, znači, sa Čolom, sa Van Gogom, sa Bajagom, sa raznoraznim nekim umetnicima iz Čelograda. Filmsku sa Kusturicom. Jeste, da on je inače stvarno je jedna aždaja od producenta. I sad mi sviramo po tim klubovima s tom našom crvenom sveskom. I došli smo na ideju, naravno, treba najbolji producent da radi našu pesmu. I u tom celom to ludilu dođemo mi nekako do tog kontakta, međutim, nije on baš bio oduševljen sa time. Znači, mi smo tada napisale na gitari Hlibetih. Imate nešto. Ali da, i Hlibetih je bila i Štikrica i Fina su tad nastale. Napraveni. Ali ja moram samo da kažem... Ima akorde, ima tekst, сега čekate samo da snimite. Da. Ali poente, smo mi već te pesme, nismo čak ni, uopšte nisu još bile niti urađene, mi smo njih već svirale ljudima. Znači u klubovima. Da vidimo kako ljudi reaguju. Se vama sviđa ili vam se ne sviđa. Nama se to sviđalo i mi smo to svirali. Ljudi su predivno reagovali na to. I mi njega zovemo i rekao šta ćemo sad? On kaže, on se ne javlja, pa se javlja, pa se ne javlja, pa se javlja, pa se ne javlja. I sad Nevena priča uvek tu priču. Su Marija i ona sedele u centru Novog Sada očajne. Znači one su sad to zacrtale da mi sad sa njim moramo da radimo i ni sa kim drugim. I sad moramo do njega doći.
kada one očene, koga sad da zovemo, šta da radimo, vamo namo. Mi smo mnoge ljude zvale, mnoge saradnike, kako bi došlo do njega. Slali smo mailove, slali smo poruke i tako dalje, ali stvarno ja sad razumem, jer mi smo bile totalno nepoznate i naravno kada smo se mi predstavile, zovu neke devojke iz Novog Sada, njemu je očola u studiju da sad on snima, da primi nas. A ušte ne bevte niti frajle. Ne. Nemavte ni ime, verovatno. Pa mi smo tad smo nešto krenule i mi smo jako želele to da snimimo. Jako smo to želeli. I znale smo da su te pesme nama bile jako bitne. Međutim, nikako nismo mogli da dođemo preko prijatelja, kontakte i tako. I tako da sedele smo to leto, sedimo na ulici, to je jako bilo fascinantno. Znači, puno sveta prolazi. Laze Telečkog ulica u Novom Sadu, mi sedimo tužne za jednim stolom ispred čaša vina. Gledamo u ono nebo. Ja kažem njoj, nećemo doći do njega. Ne javlja se, nema teoretske šanse. Sve smo probale. Ajde da razmislimo samo da nađemo nekog drugog. Da dođemo do nekih drugih ljudi. Znači, već ovo traje mesecima. I tako tužno sedimo i prilazi nam jedna prijateljica, kaže što ste se vas dve snuždile, leto divan dan, svi festival, svira, muzika. Mi kažemo imamo nekih poslovnih problema. Kažem, kakvih problema? Mi kažemo, pa ima jedan producent kog jako želimo, ali ne možemo da dođemo do njega. Kaže, koji producent? A ja smislim sebi sad, ti znaš koji producent? Da. Pa sad tebe kad ti kažem. Ti sad, ja ću tebi kad kažem, tebi će sinut sad. Koji producent? Ali kažem ja njoj, nema veze. Ja kažem, Vojislav Aralica. Kaže ona, Vojislav Aralica, pa to mi je ujak. Rođeni. Ja kažem, šta ti je on? A ti su meseci. A nemaju isto prezime, logično. Kaže, on je ujak, uzme ovako telefon, tak, Ujko, šta radiš? Sad on nešto, i kaže, imam ovde prijateljice moje iz Novog Sada, moje frajle, hoće da snima neku pesmu, međutim ti im se ne javljaš. I sad on nama posle kaže, daj mi ih na telefon, ja uzem telefon. Kaže on ovako, jer mora preko rodbine. Sutra da ste se nacrtale na toj i toj adresi u 10 sati ujutru i da čujem ja više te vaše pesme. Tada! Dobro. Konačno. Mi 10:00 u Beogradu doterale se. Trema, ali ne damo da se vidi. Dobro. Kaže on, krenite, sedi ovako frajer, sve studio, kaže, tu je ovde Čole svira, ovde Bajaga, ovde ovaj. A mi ovako. Mi imamo, malo smo pisale pesme. I malo smo nešto napisale, pa da vam odsviramo. Ajde, a on ovako kaže, počnite. Ajde. I onda. Ne lupkaj štiklicama i ne budi me. Kažu, dobro, dalje. Ništa tako? Ladno. Ništa. Neće da ti pokaže da nešto. A mi fina. A mi sve kao na veselje. Ja sam tako fina. Kaže on dalje, mi hlibedi, dođi da ti na... Kaže on, dobro. Ovako. Ajde da krenemo, ja uradim štiklice. Baš ta je odbor. Da. Dođete za 6 dana. To košta studio toliko, ovo košta toliko i sve. Da si kaže cena? Cena. Mi kad smo čuli cenu... A sad gde smemo da kažemo... Ne, mi da nemamo ništa. Nemamo ništa. Je kao normalno. Mi kažemo cena ta je ta. Kad treba nije tako i očekujemo. Kad treba platiti, kaže za 6 dana, a ja gotovo... Za koliko dana? Za 6. Nije nikakav problem. Onako po kući, šta da prodam. I za 6 dana dolazite, ako vam se svidi, radimo dalje. Ako vam se ne svidi, ništa prijatno. Jel može? Može. Došao 6. dan. Ugura nas, on u onaj mali studio ovako.
Sve 4, mi kao, I njima ona čuvana, štikle, gde su mi štikle? Mi lupetala nešto na mikrofon, pričale. On to stavio u snima. On sve snimio. Sve je ušlo u pesmu. I to ode, mi smo snimile to vrlo brzo. Mi smo, kada smo čule taj aranžman i kada je on šta je to snimao, pošto nas je ostavio same, mi smo vrištale jedno pola sata. Pola sata smo vrištale u studiju. Znači, беше по-добро što zamisluvavte. Da, i onda on je uradio ceo album. Posle toga nam je rekao, da vam kažem, tada u to vreme, mi ništa to nismo mogli finansijski da nikako, ali morale smo sve to da napravimo. Svirale smo uveče u klubu i onda sav novac koji bismo dobile ostavile smo za studio, a ovo ostalo smo ostavile za struju i za račune. Samo toliko? Da, samo taj deo za hranu. A oblačile smo se u mom garderoberu. A ovo smo ostavljale za studio. Koja je šta imala da obuče? Malo nakita da se ne vidi. Ja moram samo da kažem isto jedna digresija. Kasnije, naravno, dugo smo mi sarađivali sa Aralicom. I on je rekao, ja se sećam tog dana kad ste vi došli. Kaže, ja sam video 4 male ajkule koje grizu, koje će sve da urade. On je osjetio tu vatru i tu našu snagu i borbenost. I kaže, dovoljno mi je to bilo prvo to što nas je stavio tako, sad tad i tad snimate, nema šta, on je profesionalac, kaže tad i tad nemate. A i znaje što saka, znaje što očekuje, znaje što bara. Ma kako neće preko rodbine ili si u tom vozoru nisi, ili si u tom vozoru nisi, nema tu levo desno da nisi spreman za studiju, moraš biti spreman. I kraj priče, i to je u stvari, on je odmah to prepoznao i rekao je, cure moje, vi iz Novog Sada palite i žarite po Beogradu. Kaže, gde ste vi? Znači, krcati klubovi, gde god da smo bile. Tako da je to jako, on je nama rekao odmah neke stvari koje ti treba da prepoznaš kad si, znači da dobro radiš taj posao. I da te ljudi vole i traže. Beograd, ja kažem, Beograd je mašinerija koja je vrlo ozbiljna i onako kaže, baš ti tamo na temelje. Što se kaže, ono... Da. Znači, ti ako ne radiš dobro, stići će te neko drugi, treći. Tako da smo mi u to vreme bile stvarno i popularne sa akustičnom muzikom. Neće nas stići, mi treniramo, nema šta, ne može da nas stigne. Ajde od тој албум нешто да се подсетиме. Еве, не знам, според вас, која беше некоја прва популарна песна од Фрајле? Која беше прва? Така? Прва, може да се каже. Одлично. Ајде ја чуеме да се подсетиме кратко. Гледате 1 на 1, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Tvoja sam i baš želim da ti kažem, baš ovde tu pred svima, ma daj da ljubimo se danima. Tvoja sam i bit ću onaj plamen dušo kada dođe zima, goreću pod tvojim prstima. Tvoja sam da ti šapćem tajne male, dok mirišu noćne frajle, nek ti prsti žipon pronađu. Tvoja sam, ja ti lorum da mu nudim, pogledom ti hladan sudim i na silu da te nadmudrim. Ih li vedih, dođi da ti napišem stih, dođi da te poljubim, ih li vedih. Ja sam najbolja od svih, ih li vedih, ih li vedih. Dođi da ti napišem stih, dođi da te poljubim, ih li vedih. Ja sam najbolja od svih, ih li vedih. On ima ovaj deo koji kaže ovako, to je baš bilo i kad smo njega lovale i mnoge producente, muzičare i kažem uvek ovako. Idemo!
Значи уште еднаш, да, 13 март Битола, 15 и 16 во Скопје и 17 во Струмица, а ќе има и уште. Има још. Значи за 16 да вам кажем, за 16 нема више карата, али 15 за 15 још има нешто мало, така да пожурите. Ако има нешто останато до емитување, Видеќемо. ќе видиме. Прави сте шампионки, многу ми е чест што бевте тука. Бе после 15 години прв пат, но не и последен, ќе дојдете. Mi smo krenule s 15, tako da sad imamo po 30. Hvala ti puno, nama je divno bilo kod tebe u emisiji. Hvala ti. Hvala drago publici. Hvala. Ние тука, како и секогаш, да испраќаме со најдоброто од Македонија, Good Nature, чаевите се тоа, и од Прилепска пивара Златен Даб, тие си се тука има за секого. The Fraile, Aplo 7. Екомак е првата македонска апликација чија цел е поттикна совесно рециклирање, овозможувајќи им на корисниците да собираат поени и да ги користат поените во маркети како ваучери. Симнете ја апликацијата Екомак, бидете совесни и селектирајте отпад. Тука ви се заблагодаруваме за вниманието и како и секогаш се гледаме следната недела 18:30 на Канал 5, реприза 11:30 некаде навечер, или се гледаме на интернет. Ви благодарам публика, фала ви на вас.